Hezamara ardi blok bisingo kalainai dumrakari dok bisini forest jagano hatarni bororogo phai rang kabang kabang ke pai tongmani no nugui tajagi angai mathangani bagai khorangti salakha amsagi dokoro abroti tini kothum laikha kabang ma borok Maro sini media takuk songno nongni nangkung mani jora rimani bagai sengkai tong makarik simna do makarik bisini ngai seng sini kaisa jelen issue no tei seng tinaro pothom laijaka seng nongni press ni bising tei seng sanan naimaka haise sini do makarik bisini bisingo je issue ngai tongmani engkai sini bororo kabang ma borong no tongko je pata khai rekha kento seng sini ata jaga demarcation khlai jaga sinaro tongo pata holders 280 approx tongo 280 approx bisingo 30% borok se jaga sinu kenotai 70% borok jaga se sinia ko kamni bagai seng sini je land revenue minister hoite joto department je authority samung khai tongnai rongno sengyang tei request khayo je sini o je problem no jora komni bising tei serai khlai rinani bagai demarcation khaine ne bagai seng bongno koyo ngatai sanamu sumaka haise forest land to patawa ki klaijak je pata khlaiman ingamo je agi sini tiprasar ung to kaisa culture stone je shifting cultivations ga je Indian Forest Act ni mote hingai sing shifting cultivation khlai chimaya tamni bagai hingai je Forest Act strong khai rijak bufang tani maya emne bagai sini je indigenous ni bagai 1 2006 kaisa ek saramboi pata hne issue kai rekha pata hne issue kai rifano kento sinia je dumarkarek bisho kabang ma issue nukjagai tongha je boundary problem taksin dumaka pilano sini media takuk sono belai ke hambaya pharo tamne bagai sengtini o jagao sini dumakari ni basinda jengjoto or tongnai obahaki sengtini kothumbai ba kok salanya ni bagai sengtini nangkha obono pila jeng norokni thani sarani bagai seng jora mankha tai norong kaham ke jeng sanai sengnai khi tabuk belai khi wanamate kirmasi sa obahai seng nukjagi tongkha tamne bagai himalaya seng nukha sini je dumakari bisini andaro je sungno pata nei je jaga len bagi rimani tabuk phana thik khlai aw demarcation khlai borok ni je jaga 2 hekor ni abo haike sungno je rina tongmani tabuk phano sungno obo haike nidishto babe moni ni yangtei boni ni yangtei hne kaisano pa rija korei te abuni bagai teibo sungo jaga nugui tongkha je pata jaga sungkhanaka Siri ni simino je sungno sarkar demarcation khlai riyangai tongmano je riui tongnai rokno bo borokno bo thik mota khlai borokno rina ingthon teibo sungo jaga nukha je kabang masini bororok je kha jaga no dokhol khlaimani poreo phano tabuk bairani bororokno je jaga phalei obahike tongmani abo belai kheno saya abo belai kheno hamya abuni bagai sengtini o jaga obahike sini domakarik ni je joto basinda sengtini kothum laina nangkha o phalei tongmani bagai abuni bagai seng sawo je pai phainai rok je phalei tongnai seng borokno bakaisa sino press ni bising seng borokno kok khasaro nung judi no obahike phalei tongkharingkai abo kun dino phano ngi maya abo illegal judi no bo bairani phai pata jaga no pai tongkhai abo bo seng kun dino phano accept khlaigilak abo seng kun dino phani rui maya sini press ni bising norok naidi seng jotono no koyo obo haike seng kaisate kaise ni jaga no phalei obo haike tongkhai seng tino obo haike ses ngai thanai sini odomakarik ni ha ga abone bagai seng ko kasaro joto takukte bukhu rokno painai jetai phalnai rok seng tini ni simi norokno ko kasaro press ni bising tei kebo phana ta phaldi tei kebo phano sini odomakarik ni hano pani ni bagibo nor kebo ta phaidi obono seng norok ni thani koimung tei norokno ko kasaro bolong mantri no hastane bolong mantri tam ko kasarai seng bolong mantri sini sar no seng ko kasaro tamne bagai himalaya tabuk phano seng sotik babeo sini je o je forest ni hano obo haike phalei tongmani obo saya obono kisa naikini khlanya ningthun obono kisa sotik babeno je bororok mankha a bororok no demarcation khlai jani jaga no sinui याफरी रिनानि बागै सिनि फरेस्ट मिनिस्टार सं ककसारो
Ani sinumung Sambu Saranda Burma ang Obisini Monitoring Committee ni member. Je jaga pharnai rokha abo obisini borok na ke al phatani borok. Sung je nugui tongma kha to chini obisini borok no obahike phali tongmani abuni bagi sung koyo tai kebo phan obahike phalani bagi tawan sukton judi no phali tongkai sung borok ni bagi chini joto chini je o dumakari basinda sung thangai protirut khlainai sung borok no nangkhai jawab prinai. Apototo to sung tabuk to malaya kho sung malaya bagi ready aboni bagi sung pila norok ni tin kokosar. Ren khai bolong bagjak tongo kaisa hangkai tiari mairang tai kaisa hangkai hatai kotor jora ketal athukiri amsekai ren bagjak haipano je tak main issue problem gasini je sing demarcation khainani nango gaise sing sini subida rangnai sing boro fosol khainepan khaisi maya kento jaga bo je forest right rijak tongo jaga phalai maya pai maya 1927 no bo tongo tai 80 o sudon khaikya first amendment third amendment ne je forest ni kabangma ek rijak tongo ga e o ek ni mote jaga phalani kono moto kore kento de kabangma borok ngai bike phatan borok phai occupy khai tonga song sail malia jodi khainorok saimia khai tonga ngai sung norok no koyo norok tai ta phaisi de sin dumakaring ni borok se kabangma mane ni tongko tai je pata manjak se borok jaga manani sininani engi ampan tai 80 to 90% borok tongko getai ration card holders tongo 427 ni bisingo 155 family borok takpuno jaga mai ko landless ফসল খাইছানো যা করে কোনো কিছু করে পুরা ল্যান্ডলেস বড় কলাই দং সিনরন বড়ক সে আমো হাইকে অসহায় ngei দং গটাই যে দুমারকারনি বাউন্ডারি যে জিওগ্রাফিক্যাল ম্যাপ দং মানে সরাই সরাই খলাইयै যত বাউন্ডারি ওয়ান সংনো যে বড়ক সাইনবোর্ড দিন নাং নংথন যে মো দুমারকারেক তাই এং সাবো কলাই বর্ডার আইঙ্গ রিওই মো হাইকে রিহাঙ্গাসিনি তাই ফিচার ফনো কোনো প্রবলেম গলাক গায় আং আমসক সাইনো खा आनी जे सामना आं मथाकसेनो बेलायके हामबाय मारो जतनो बुजिबाय खेना आं खाखाय अता कैसे जे ताबुक जे रिजाक तंमानि पाटा रिजाक तंमानि थाइको डिमार्केशन खालायजाक गेबा रिजाक या किं तंमानि अमक बसर जरते बसर फेमिलि न जरते ताबुक जरते पाटा रिजाक बिनो आरो लिस्ट त सिनी पाटा रिजाक तंगो 280 फेमिलि एप्रोक्स पाटा तंगो केन्टु 30% बरक से जागासिनो ताइ 70% सिनिया गा थां नायखे 80 to 90% बरक से जागासिनिया केन्टु फाटान बरक फायै अबकोपाय खाय तंग फायका संगमनो गसिना हारमाया के अता कैसे नों सामान तंग साचिंगो बुमिहिम थाइका लैंड्स लेट अबर जे ताइ कयजन एड खानिने कि अज आमचानि बरक न खानिने नि वान सोल अमो जे सिनी आमचानि बरक जतो नंगनानि नांनाय सिनी सुरु दुमराकारिक बिसिनि जे जियोग्राफिकल मैप तंग जे कुसुं कुसुं जेनारेशन टू जेनारेशन और तंगै तंग गायथाय कैसे आं थासिं सानान पक थांगा जे आउट अफ बिसिनि आउट नि बरक आयं दाइमारा ताइ अन्यनि फानंखा हासाल ने बरक से 6-7 जन हाय सिनर पाटामानान बागै तियारङै तंखा केन्द्र सङ अमनो एक्सेप्ट खलायना हारिमाया अमो टोटली सङ इलीगल ने वानसगो अमो पुरा कैंसिल ने सङ वानसगो अबन तै आमचानि बरक बा नरक तिनि बबा हाय कक्सा मुं नाहारका सिनि आमचानि बरक बरक जतन रेडी अमनो एक्सेप्ट खलायमाया बस कांगा बाबा हाइजा प्रिना हाराय अ एक्सेप्ट नि बागे जोदे जों अ जे सिनियो तिनिनि चिकनसा जे प्रेस नि बिसिंते जों सामन बस इंया हांगाय तेबा फाइटर स्टेप थानाय एकदम कठोर आन्दोलन थानानै तियार दं नरकी अ जागा ताबुक जे आमचानि बरक नि जे बुथुमनाय जे खालायजाक माने हम कुन कासे एनजिओ सिस्टेम का जे आथुलायका बा अबा हाय आमचानि सिमे जे बुमि अमो कुनु एनजिओ या जों लोकल जातो सिनि दुमारकारेक सिनि अधिकारनि बागै जों आरो गथुमलायो तिनि First of all, I want to thank media person who are coming here. Thank you so much for giving us a previous time. As we gather here together, Dumakari Village Committee, and we have some our issue regarding Pata land. We heard many people that our Pata land from the outsider. They have been here coming here and buying, or some our people also they are selling. So it should not be allowed that because so many our peoples are still here. They who have been receiving this ration card, but still they have been not given Pata land till today.
And also we heard that some outside people, I don't want to mention their name. We heard that some 6 people, they are not from our village or not from our BC. They are outside of our area. So we heard that they are already allowed that they already received their land, but still officially they have been not finalized. So we also want them. We condemn all this, and they should not. It should not be allowed that in our local area or in our village like forest land. It should not be allowed that. And also we heard some officer or authority are along with them. So these things should not be happen, and we totally condemn. It should not be happen, or it should not be given to them. And also we also want our people here or some other people from outside of our village, those people who are selling their pata land or who are buying, and it should not be allowed, because as we gather here together, we oppose that. If we buy or sell, and according to the forest law, there is not allowed that, or it is, we are not against of them, but we used to think for our future, because we have so many like young generation. If we keep on selling, if we keep on doing all this activity, then our people or our young generation, they will not going to have enough land to do some other work or do anything else. So in this matter, I want to conclude regarding this. Those people who are coming here to buy, they should not buy, and those people who are targeting to sell, they should not sell. And if through this media, we just want to make them to know regarding this, like if they keep on selling or buying, then we as a group, we totally condemn and will not give them to allowed to buy or sell. So for this, I want to conclude this matter. Thank you so much. If they get pata in our area, then we will going to do a big movement. Like as we gather here together, it is not a community; it is a villager who local area. We are living in our local area, and we gather together so that we are going to oppose regarding that.